Siya ku #change your thoughts change your life iPSR FM ku 104.1 the pumping bit of gas lami libito ke nging Prince Valley line lami la na scotch umchacho mafindo mina ke ngikwamukela la msakadweni kunjani? Yaphela mina kethu kahle. Philile sikahle la last time wafike wasifundisa ngesikhathi ngijabula ngoba sisethu isikhathi sisibambile namuhla siphathelene. Namuhla ngiphathe double pain, i-pain of discipline ne-pain of regret. Yeah, ha. Awuna mawushaka ngodabula. Shothi usishana ngebonus ke la ngoba besibuke wana sive ukuthi uthini. Emphathi wami ngithina azivele sigijimisa lesikhathi isikhathi okubheka lana yabona. Sibe singakhohlwa ukuthi la siphila khona semhlabeni so ngaso sonke isikhathi komele uhlale wathi ukuthi uhlangabezana nathupha uhlungu ukuthi kokuqala uhlangabezana nokusola kwesibili uhlangabezana nokuthi utilungise uticoce wena utade ukuthi ufunani and ubuhlungu bekuthi utade ukuthi ufunani ubuhlungu bekucoca ukuthi nawusaticocile ucilelana nebantu labaningi even nalolo bathandzako bayaphuma kuwe babona ngathi sofuna kushintsha sodenda lohlukile even nalabo lebotshela ukuthi ngeke bakuphathe kabi sebakuphatha kabi abaningi babo futhi abanye abantu sebayakuhleka sebaqala ukukhuluma kabi ngoba wena ukhetha kwenza njani ukuyicoca and ukuyicoca ikona ngakwenza ukuthi ufike lapho ufuna khona bese kunokuthi uface ipain lokuyisola ipain lokuyisola ukuthi uvumela abantu into abayishoyo ngawe mhlawumbe uthi ufuna ukuqala ibhizinisi ugcina ungalenzanga ngoba ulalela inkulumo zabantu emva kwesikhathi sesihambile usuyayisola ukuthi kodwa angiphushanga ngani leya nto leyana ngalenza lela bhizinisi ngayekela ukuthi abantu bazothini seyilelo-ke ipain lokuzisola kodwa ngabe ukhetha ipain lokuziqoqa ngabe ibhizinisi namhlanje nalo kodwa ipain elibuhlungu okunako konke ilokuthi uzisole kodwa nalezo zokuthi uzicoce nalo libuhlungu kodwa sekuyangawo ukuthi ilipho ohamba ngalo. Yeah. Andesana kwenzeka futhi nabakho uwafeze omabili lawo mapheni ungakhetha kuqala ngokuthi wena ufuna ukufeza lokuzisola impilo yona izobe ikufundisa ukuzicoca ize kwehlisa wena futhi hamba uye lapha ukhohle ukuthi abantu bazithi lapho sekubuhlungu ngoba awusayina lesikhathi bekumele ngabe uya ngaso usuya nesikhathi empilo eseyikufundisa ukuthi wena uye ngaso akusasisona isikhathi sakho leso impilo isiyakuphoqa manje ukuthi uye lapha okokuqala uya lapha uyayicoca okwesibili uya lapha usuyayisola ukuthi kodwa mina nganginesikhathi sokuthi ngabe ngenza 1 2 3 kodwa awukwenzanga lokho bafika ngezwe. So uma ngakacoci ngila ngitofike ngitsole khona kahle ikanjalo lento and nalokuthi uqoqa nako unebuhlungu kwakhona kukodwa kodwa vele mangakathi coci utatisola. Yeah, so ukuthi coca ngisho ukuthi sivivinyo mhlambe nokukhula la nokuthi lokuthi macoca ngiyobuka amaphutha because ngilala abantu khona labathi bona sengijinjile la while mina ngisabuka kusini ngisethe inkingeni mangabe ngiyacoca but ngidophuma nesisombululo uma ngilokhona ukucoca because mangakacoci ngeke ngiphume nesisombululo ngiyophuma ne-regret. Kuphumela regret bafo ngophumela isombululo okunye thina sishawa ukuthi sifuna ukuhluleka ngomcondo asifuni kuya khona soyibonela mina empilweni into bese ngiyibonile yazini bafo ukuthi umuntu kumane kuhluleke kona kuzame wena hayi ukuthi kuhluleke kuzama wena ungazi ukuthi kuzenzekani khona wena shona khona mase mawufika lapha uzohluka ukuthi nawe impilo mase ibuza ngamagama usho ukuthi mina ngazama kwala kona hayi ukuthi kwale wena ukuzama empilweni la siyaphila uma ungafuna ukuzama impilo mase ifundisa wena ukuzama kuzoba buhlungu ngoba siphethe control manje seyiyona ethatha inyathelo sokuthi ifundise wena zama ezinye izinto ukuthi uyifundisa wena embi ukuthi impilo iqalise kumele ifundisele wena unokukhumbula mse esikoleni bese nokuthi asithi uthishela ushaya abangani bakho yabona wangakunothisi wena wangakuboni bese kumele gucuke ebheka kwena ushikisha izandla sengathi kuthini sengathi nawe ukushayile ukuze angasakushayi kube ngathi ubuhlungu sobuzwile yabona kukanjalo so nalampilweni kunjalo uma wena ungayikhiphi busy impilo ikuthola uhleli phasi ukhululekile kusho ukuthi impilo izothi hayi wena msawuna inkinga singikunikeze mina iy'nkinga kodwa wena umuntu okuphisanekile uzama ngapha nangapha phila ngey'pressure kakhulu ngoba uyabona ukuthi uyazama kodwa ungahlala ukhululeke uhlale phansi impilo lapho izokuthela khona iy'nyathelo ubona ukuthi cha manje impilo ngathi isekhaya ngomunye umhlathi ngeke usaliveze nomhlathi vele ngakuthola ukhululekile ngoba uyakhohlwa ukuthi la empilweni siphila ngokuzama. Yeah, uyabona la ngijabulisa khona lesibonelo sihle akuhluleki kuzama kuhluleka umuntu ngoba umuntu ngizama yena that's why ubekisa ngemcondo ukuthi angikazami mina anako uyayibona iword nokwenda njani inokuqala isintroduce kancane ukuthi kutawuba makhada ite kancane even nemvula icala ngokukhema kucala bese iyana mayihlulekile itawuba ihlulekile mara sibonelo stop sesibonile sine sigcina la ngcondweni nje kuphela asithathi action ubobona
Ngiyakuva ngendlela usho ngayo nangasikhathi umuntu noma azamile uyazama nokubulala agcina angakafi but uyabona ukuthi hey ucishe wahamba ke la but uyabona ukuthi no uzamile lokho but kufa makutofike kukuthole ke wena akuzami kona ngeva umuntu bathole accident aphele lapho so uyabona ukuthi okay simo siyayithatha iaction njengoba ushilo wena umuntu makathathele action la so kahle kahle ngithi leli sibambele lapho njengoba ushilo ukuthi lama pain lawo siyatisola kusasa ukuthi hey bathe nginganathi bese ngiyadrive lapha mina ngisingabe akusasebenzi ngabe sekulate ngilase simsola khona nathi sibantu la and a boat sitomsola kuleti indzawo to because sisemakati icoca la still siyasola ukuthi hey akasekho manje lo muntu lo yale besimtayile kunokuthi simbongise ukuthi uyakhula la then nangala makangaphumeleli futhi siyasola so that's why uthe wena amaphini ahambisana o2 usiphile wasipha la sicela ukulandzela ku social media labangadi ke uyi motivational speaker njengoba wenda la but uphinze ube imbongi so mabafuna ukubhuka nokulandzela bakuthola ku Akuthini bangangithola ku social media ku TikTok na ku Facebook bebhala ukuthi uSikoshi Imbonge abafisa ukungazi ukuthi mhlambe behlangane nami bakwazi ukuthi bengithole eBabathweni ngihlezi ngikhona khona eBabathweni taxi rank yabo ngifuna le taxi rank ngiphi kunelela lokushini ilapha ephezulu lapha kuma taxi selection lapha eShoprite ephezulu okay yeah sayibona ngihlezi ngibona khona nje insuku eziningi abosithutha khona abaningi bangazi so ukuthi inamba bangangithola ngayo ngakwazi ukuthi ngibize kanje nayithi 067 378 6421 067 378 6421 bafo nake tusibongile sitawubambana ngalokutawo uma ubuyela ngibonga mina futhi Peter Breakfast ku 104.1 the pumping beat of eGasi ngiScotch umchachi wemafindo kunelijala ukuthi mina malifika lelijaleli bengisachazela umlaleli mina kethwa kuse angathi kuse ngisiphi le speaker lesitawudzile ngisayila ngilesala ekhaya kumbe ngileta la studio mara utawufika ke inkabi yami laphise la kuhamba njani phela kusile mlaleli kusile ngwanelo omuhle it's a beautiful morning angivusele kuwe body ngivusele umlaleli losibambile nje ngithembe ukuthi ube nobusuku lobuhle sibonge nje ukuthi uNkulunkulu sophinza wasiphalela inye lisuku ngiyaphila mina kunjani wena no ngiphilile mina nawe sihlanganiswa ngi7 la uyogcina ku 1 okay yeah 7 now what we here